Gahunda ya leta y'ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo Tekana urishingiwe muhinzi mworozi ifite nkunganire ya leta 40% ihabwa abahinzi n'aborozi bari muri ubu bwishingizi. Nawe gura ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo uyu munsi uhinge kandi worora utekanye. Kugeza ubu hishingirwa umuceri, ibigori ndetse n'inka z'umukamo. Tekana urishingiwe muhinzi mworozi ni ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo bufasha abahinzi n'aborozi guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, indwara n'ibyonnyi, impanuka n'ibindi bishobora guteza abahinzi n'aborozi igihombo batabigizemo uruhare. Iyo ufite ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo, igihe cyose uhuye n'igihombo burakugoboka. Ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo bufasha abahinzi n'aborozi kubona inguzanyo muri banki n'ibigo by'imari ndetse bugatanga umutekano ku ishoramari mu buhinzi. Gahunda ya Tekana ishyirwa mu bikorwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibinyujije mu bigo by'ubwishingizi ari byo Radiant, Prime ndetse na Sonarwa. Ushaka ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo wakwegera veterineri cyangwa agronome w'umurenge akaguhuza n'ikigo cy'ubwishingizi cyemerewe gutanga ubu bwishingizi muri ako karere. Ku bindi bisobanuro hamagara Minagri ku murongo utishyurwa 4127. Tekana urishingiwe muhinzi mworozi. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri.